Hi ma'am ngasi video ase ko nykaa dagi poche khara ina order tawbani bako skincare gi kharaga adagi ma'am ai makeup ki tawba tawdabra kaw hore bako asi se ina khanjabda skincare gi oramani ba ado unboxing tawminasti ko unboxing tawko ngarang la abani ado ngarang ai hangdoktra baina video ina namage sum mayam sum le halake kai kai loba haibato aduga ai hauze hauze kari sinari habado dum khangna bako ado adum mai gi video engori khangamadi da ai gi sum favorite product ngtani ba aina order tawri sing se dum hanjana hanjana hai tare तो क्या यामना फरमगनी खनी होबको आइना तो हंजनजना ऑर्डर तौबनी नको आई वाला याम चानाबा हाय तारे ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन ओरगदी याम चानागनी मैम इवन कोई नॉर्मल स्किन सिनबा यागनी मैम अदुदी हजिगे हांगदोरागे मथंग मथंग यंगहलके कई कई नो हायबदो मैम सिगिसे को हाबती नुटी सिजनबा कोई क्लेंजर गुंबा मॉइस्चराइजर फेस वॉश दगी सनस्क्रीन से यामना इंपोर्टेंट इदना मैम हाइदे अखोगी नुंगतिगी सिजनबको नुंगतिगी सिजनदबा याद्रबा पोचै ngantani ba ina mangai se uma hawsawe season mai la edo mathang mathang sumyang minasi ko amo doctor ke sise kaino yeng se me सिसे मैम प्लमगी फेस मास्क ने बको सिसे हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉस्टेड स्लीपिंग मास्क ने बको आइना सुम सिजना गाय दोना को सिसे ऑर्डर तौबनी प्लमगी मैम मोगी पोची प्रम लोय फया बको अखोगी सि ममांग दसु आइना प्लमगी कर मनोय कावरे को हाइदी फेस मास्क अमा सिने या याम दुंगायबा अदुना सिसे आइना मुक्का लौरे सिसे सिना गाय दोना first product na season yaba ko ai ki me mamai se koi na makeup ti sum tawi aduga nung ti ai gi sunscreen sum tai ko adu gi doi khoi na sapta mada adom se yam nung sa thokan bo ra ga di sapta mada amurak khak ai ki scrub tawi ba face mask ama sum haidi napi ba haidi tai bi ba ko face pack ka haidra ne adu gi mai taw bo do yam important ne ba ado nung sa thok ta ba sum yum da lei bo ra ga di yum manung da sum lei ba nung ti gi skin care taw bo ra ga di thama da anira kumba sum ai ki scrub taw bi ba face mask ama sum tai bi khot bi ba se si zai ko skin da yam kana halia ba natra ga di me am sum ai ko da nung ti gi sum tai sali ne ba layer sum tai salani phana ai ko na mai ta ra ga so du gi do pura manung da gi sengdokpodo mayam adugido aikoina scrub kari kaksana hena manung dagi singthoga sengdokpi ba ko ado mayam scrub to ba hai se kogi exfoliate to ba kogi skin na manung dagi sengdokpi ba sigi se mayam aikoina scrub physical scrub ana sulai aduga chemical scrub ana sulai ba ko ado ngasi video se mayam unboxing video ni ko aduna yamna sangda roige asi se mayam ahan bai se mayam gi skin care gi product ne ba ko ado hojik mathang gi se kai no yemi dasi o chawe mayam nykaa gi मैम मोगी पैकेजिंग कई कक्से यामना हाइदी आइगी ओनी को यामना नुंगाय बा सेफ्टी ओए बा को काय बा खोद बिम त तौदे अतोपा दुम नाइ हाइदी Amazon गुम्बा Flipkart गुम्बा मोदी अयामबदा सो काय नो खत लाकले बा को अदो कई कई नो मैम ना मचा मचा फंग मैम 2000 की मथक को 2000 की मथक 3000 की मथक सुम शॉपिंग तौरगा दी मचा मचा सुमाय सुम हाइदी पोचे मचा से फ्री दुम फंग बनी बा को सिजे सेरावी की फोमिंग क्लेंजर आइगी फेवरेट क्लेंजर नि को अदुगा सिगा फिट कई हाबा लिड फिट हाबा को सिगी लिप कलर से मगा फ्री फंगे मैम यंगले खांग कलर से कमाई तौदरा थारा फजगदरा फजरोइदरा सुमाइना मैम फ्री फंगन बसे को तुम आयाम बदि तुम फजगंदबने बा लिपस्टिक कलर कई गसे आई तुम सिजना देबा अदुम कई हाइनी दो अपा मम्मी सुम पिथोक पिबा को नत्रगा तुम ब्लश ओइना सुम सिजना पिबा माइना मैम से अना ममांगी वीडियो सिंह हाइजगीबदो आइगी फेवरेट क्लेंजर को हौजी हौजी की ओइना सेरावी की फोमिंग क्लेंजर सिदसो अखोगी मखल अनि थोंग लाकपनेबा खंगदेको मखल मखल की मैम लांगनी अइना सुम फंगनबदा फोमिंग अमा फंगनरे हाइड्रेटिंग अमा फंगनरे को हाइड्रेटिंग दो सेंगोंदा लेयबा आइगी स्किन से मैम कॉम्बिनेशन याबा दुना दुम वेदर की मतुंग इना सुम हाइडी चेंज ओरिदना को अदुना अखोना ड्राई ओइरे आइगी स्किन खरा ड्राई ओइरे हाइ मतम दुगा हाइडी हुजकी हाइड्रेटिंग दो बिपा क्लेंजर दो अदु दो सिने याबा अदु नन फोमिंग ने मासे हाइडी कोंगोन थोकदेबा अदु दुना खतंग हाइडी कोंगोन थोकदबा से मैम अखोगी स्किन ददी फै हाइ नै बट हाइडी खतंग अखोगी सैटिस्फैक्शन ओइदबदो कोंगोन खतंग थोका अखोगी हाइडी अमोट पसे को माने खोला माने ना खनबदो अतगी दुई हमराइना सिगी फोमिंग क्लेंजर से सिजे ओइना लौरी सिजे यामना नुंगाइ सिनाबा यामना जेंटल माइल्ड ओयबको नॉर्मल टू ऑयली स्किन हाइना थायबको अदो कॉम्बिनेशन स्किन सिनाबा याय मैम कॉम्बिनेशन नॉर्मल ऑयली सिनाबा याय इवन मैम सिगी से सेंसिटिव स्किन सुम सिनाबा यागद्राइना खली पांबा तारगदी सुम ट्राई तौबियोबा मचा पित्रुदा फंगबनीबा अगोगी 80 ml दा फंगबनी अदुदना खजितंग होंगना फंगिदना को सुम ट्राई तौबगी अदो सिजना खजितंग अगोगी अचो
achobada lobane ba achobada lobasina kanai dana ko 236 ml ne ma sise kuina chali ama lai haraga ko sise lai ra mayam secondary products na CeraVe gi foaming cleanser ado mayam products se pamba oragadi ko ai dum tag tawjarage adum duga changaga direct sum loba yagani ba aduga season mayam agi adum video yengor amadi khangam khani aba ko tha khuding gi adum maina sise mangar bani hai tare plum gi niacinamide hybrid serum sorry sunscreen se sise mayam hojik yang loi hai tare kai no ai di ai tanai gi husband jo ma sise sina ba hore ba ma su yam lungai hai da ko aduna sise mukai na order tawre sise mayam for all skin type hana budi thai ko ado hoi try tawning bo ra sum try tawne yeng kisam tang da bani ba sise khongna phang bani ba hadi ahogi chamri manung da sum phang bani ba sise ko yam light oi dora ga nungai hai tare mayam duga khajitang tai dora matung da su glow ma sum add taw bi ba hadi white cast kai ka kam ta yaude ko habidi tai ra ngau thok khotok ba du yaude ba ado ra ka sum naturally khoi glow ga sum bi dra ne admai taw ya ba khajitang mai finish de dewy finish mai na oi ba sise mayam sina ni ga di sum sina bu kai kai de ko third product na sise lai ra ko seasonal layer mayam plum gi rice water niacinamide face wash season mayam yam manungai sina ba ai budi sina dia ba sise ko ai husband sum sina ya ba ko aduna ina sise order tawre mayam sina ning bor ga sum sina ba ya gani yam nungai bani sise for all skin types aina thai ba ko niacinamide plus rice water sise ko simply bright plum rice water and niacinamide 2% simply bright face wash sise mayam for all skin types aina thai aduna all skin type na maloi sina ba yagani yam nungai na hai ba ai budi sina dia ba sise ai gi di CeraVe lei dana ko adu dana dum season ai sile re ko mayam for products na sile re mayam na important oi ba khoi gi makeup se tawba lora ka makeup se aikoina face wash ama lora ga dum ta thoga numai tawba tawbi ga nu ko adu gi do skin da yam na son bani ba ai samak su ko ai hana yam na knowledge lai tringai da dum haidi makeup se tawba lore ado face wash ama lora ga sum haidi ta thoe adu gi do nai khoi gi my skin problem mai yam thoke ba uring ama mayam chong na khotana dum numai tawgi aduna double cleansing tawba se yam na maru ni ba ko double cleansing hai ba di ani rak mai ta ahan ba micellar water na traga gi dum haidi oil base oiba cleanser amana phasana sengdok piba adui matung da muka water base oiba cleanser amana traga face wash amana anu ta thok piba ko double cleansing to was yam important ya ba yam na makeup to bata raga di makeup am ta tawdraga so nung di gi sum sunscreen apply to bo raga di double cleansing to was yam maru ya ba ko ekoi tumam dai da mai se ahan ba da micellar water sina phasana sengdok piro natraga ekoi gi phangi dana ko ekoi cleansing balm adegi cleansing oil kari kak phangi adu dana ahan da phasana sengdok pira matung da water base oiba haibadi cleanser ama sina biro ba sina biraga isinga ta thok piro aduga adum ai gi mathang skin care tawraga sum tumba yare ko das lai re ko Garnier gi micellar cleansing water sisu yam phabni yam su tang da ko sisu yam na fai ai leibudi lai bani ba ko do leiraga sum stock ka thamadi phai dana ko cream gi sigi sunscreen se mayam mamang so isina gre ba ko nungai bani ba sina ba aduna sum marang maya da sum mayam dum mai gi skin se hadi combination se sum odhoi dina weather gi matung ina aduna sum nong phatu ka nungai rak sama matam dai gi plum se nong phatu ka sum kara sum nungai rak tama matang su yauri dina ko aduna sum aina ma hut sina ba idana ko se se dum ai sinai pilgrim adegi plum aina sina ri ba sunscreen sing se ko Neutrogena adegi Dr. Sats adugumdo sina ya ba dai su dum khara dum lai ya mayam aina dum sina ba sunscreen ko ado si zaina stock da dum tham kya na sum aina ma order tawre kani lu ne na lo ram oh sida lai mayam aina hojda panjagi ba do double cleansing da uwa matam da cleansing balm ama loraga sum yai do ado sida lai re amgi ko sigi cleansing balm se sise mayam affordable oi bada yamna nungai bani ba phajana na clean oi bani sina bai nungai bani mayam ado sum apam boraga di sum no view kai em kai de double cleansing taw da boraga di ngasi dei taw wa hawro ko adu gi dona khoi skin dai ang changes uba phangani mayam si try taw ko haibadi plum gi aina uli basing jana ta ko haibadi double cleansing taw bio ko aduna pamja ba any product ama high end pamira atang ko sum yam leidana ko ado ai gi weli sum khara sum affordable oi bada ko smai taw base adum ai dum sine myam ai gona sum nungai ba ko aduna haujo ji gi wena di ko ai si sum sine plum gi adai Garnier ama ma se si da sum sine ba ko aduga atai di lore myam si ka tani ko ado si se moi gi free phang ko ram ne ba si se
ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯇ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯈꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯏꯠ ꯗꯨꯑꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯏꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯐꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯇꯣ ꯐꯖꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤन ꯇꯩꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤन ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯩ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤꯔꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ